Mero kombede. Ia choli kombede ma mer nano. Pingo lok me regu lok me teru. Pingo cho peteru teru. Regu peteru teru. Mon pingo karma chon pegi forfu. Jim egma le moral one gender roles. Teach ma mon temo, teach ma cho temo yang tema pat. E logo me choli CLAUDE OMONA bergi care me kwet ma turte kong nen kong kada patuki. Ite kwara pacholi titie maki poko ma pat tit macho ene temo kidong mukene maki miyo kimon tin wa mero penyo pingo cho pe Rego-Rego Kidi achako ki penyo lute dero e kum lokman Josephine Akwero ochako ki gamone kuman yo pe Rego-Rego ni bang poko ya ko pumpu ko mak kwed ka yin ka cara ana ni lo pyo ken Kada tin bala pija kom tiang reg bed ma bara kon ma wan dong kyo ke ken kon ko ma ram reg bed ko ba che ko ko cham do wat ki cham e gang mukene kono manado nyoro pego nyoro tera nyira tino cho pe regu ka me mo pak mi kon ma man Jojo Kelo tiela tiana wobi mober ka Rego-Rego pikar maduong wa win kong ki bot en Rego Peba paro Pilok pangate mama ini Itame lok mano piano pitian lok ango Petian lo achele Chikuman Pene pula cho Kaya iti reu ke wanyo labot So ke nyuari kwede Mo belu nyua Maka nyuari wan cho Kaya no iti ka rego Apenyo bene mon ma pat kit we magen wero me Rego Kidi Para que me aliva pan paparia nyara cerca wilo bana dang pulutino para que me aliva pan paparia nyara cerca wilo bana dang pulutino Anda cirikam kalbong curugum Anda cirikam kalbong curugum Ana ciwe curugum Mana ti reun ba wena me Tumo ko yor we ma wan wero jalo me Rego ki eni piam tie ko Rego ni era ne tie ko wa Manyoti konyo me miyo kero me ke lu keri ku mi dok mengo le wilo wi ko tumo yor ya ko tu mo yo yo kit kwa Rego mene ma pegi Rego ki we ite kwa pacholi ni pe ke Rego ma ki wero ye Rego la le ya ka chuli ba wan no ke nywale wa o piro wa no tie na ka ne nyo ka lu ya la we ma nyo bo ba ya ga yo la tie ba ro ko ba yo o ti na me la o ti na lu wa ti na ki no ko na ke Avoid the 12 minutes child kid one match kakate CLAUDE may you for report and part again will be any we are my bit canero video ma CLAUDE you anone ni Rego menero monti Rego magi dok we ma kiti were bir we mano kiti gecho cho pola kar gi wat mon ko jaw mono gi waje ni kachuari uchuaro chuni Ichero iwoti wero kere we ko kumchuari konyi me relieving stress konyi me Rego-Rego yoro two ini shooting two birds with one stone those were the formal ways of communication ne dagmo noti we no take a word ma tech phone and that was communication per mon piano ge were jokon and amir watching the same thing ke translating na poro la chio ma take dago na poro katika luiwe Emma, chiro tuan men luyo mina bebe kiri dong ngena ngo wanga nyumi ya tung nuti to kwere ma dao dong no kuja tie mere mot Eto pingo ka pingo kunyoni kera we charo kamera kanoni danti Rego-Rego Kidi bedon kunyoni pe diet papa pull down wen kumeno kiti jebe wen kiter ka Rego chuma ka don ki packing o kama ni bucket mo ka gi digi wen no don ti container Rego Kidi kita yangi don pe ngar mo ne wachini di ma ki Rego Kidi dak no li menyo papa te monetie atamne ena ki wanyne te kwa tika rwenyi piem Kidi tika rwenyi ka Kidi tika rwenyi dano tika tich kwere dano gi tero kinini gina kloni fast food dano miete bien mere pu pio yenyo chi kwanyo di madong tiyo rede chi onyne gurne chi cham ento chon chani
dek no ki teru ma ki lobo dek bo kon ki kaki onyi keno ki onyo ki teru bo ki ton wa kara ton ye process me cha ku teru yang no bo era ti wachini ke go kon ka chal ini bi teru dek ngoma ne ki ti ga ko ne anoni ke wi ga ko ichiari ikwanyo full ki dero I biro ke biro full con I timini con I piero con I cielo dengo kero I rego di cara da rego ma kon process one main process mo ento dek no ti very organic kiri wa kumbedini ke tikter bo ke ken bo no yang ki karatona ene mere ma chinju mai ken gangi ene kon ke wego bene ke cher kwa ko nen coach karata coach karator la won ama ko coach karator ngi gere kwacha wala tim wa be coach karator pe kar ki orata ini ngi ko coach karator le kwere cha pe ni pe kara da gere ngo gi moti ma raji te kwaro ki waje ko ni piem ko me chol pe kar ko wa but amir what I went through yesterday anyero gi fura waje nera we ko ngi ni ko coach karator ko me chol lo but der ma ke ye ama ini ngi yo der ma pe ini you don't dispute it enter me do conversation with me Amir watching Jim Mamiya young Dano team actually had a way of communication. Dagamano yo chue kichwar pe biro karadu lock. Hey kono gero. Hey kono gero. Anu ya po ichukon pa mama na madir nya kirino ki no mo no kire dek. Madir te loy manoti kom wall me chukon ne no me maka. Madir. Me diera ni me odi. Yeah. There was also a smaller one ka be ka waku. Ka be. Era ikifo ana fonyo rege kiriba. Ange be na furi. An gero wa atem ko icho pe fur pe tem we. Atem er gunte. Chera nyo ke tika dong pap. Kono mera mariko ne maka baka ka be rak riko ne yoro di dong te. Ya down no Balu di manumu. Ginono ya ka tite lo ko di la cha di manumu rak riko ne te. Di wachini nuang mo ga wikiri. Entro ke nero ngata ke mer ne ni ko char mer we. Non daga ma kwere mo guma tika rekun bel jay nero ke bel nginye kwere. Entro process ke go kon jal te to bo ma mo eni bi chere poro e ngwedo bo e kelo e kore e wote ngwere wote go. Ke wa kon ne kon. Ne ma kake ne ki biro e kwanyo full e biro e kwanyo nyim e chelo e charo rekone kado e rego udi dak mira ci red mo ko pat pon mien an mo ma yang mono dero jone they have more time to think about their families pengo yal in ti teru der mana te lutini bena nero ni mama tika te wa der ka bena go chamo ki wachi gang der ti ye munyu ke kwaro lutino paling na balo loko lutino utie no go ye level amir that was the culture mankini lutino chamo kiri kala tino chamo no futi na no chwana na war ko fu der ti amir ko ndaka alim chukon mo chukon pangaro mano kimwano kirio mabe kera yang to kon no ana jachero igulu kuja chera 24/7 ke ti choke kaka nyaro ane we have one of our best friends there one of our best friends kama la chatime kama kitiri dak ngone la ci obera da wajini emo bin poran po chero gulu donc be ko yana one low tv ena mero wachini pe kwa one low tv one mero bin kuno la ko kiru mon matie ane way kelo emo kono wana ko kita nyono ko le ki ange bapange awena magi ko rego kere wi kidi ata furange yu ema ne an wa kumberi ma indi way lokka gini we la wo ma fura bero gangi fur mego ti chelo ful mego ti chelo ful mego ti ko chelo ful wano be te fenes dante boko lo angati o to ful entro gani era ngero gina na kono odi ga de nere de odi mo odi ma de nere ni don tika nget we ineno do cha ko marketing pan yes awati mego ke go kon process eni kunyu ni weng non pe watemo no mi adi ijele wi ma no wori chimba la wo be ye ibir ka ore ba ore ka nere be da ti arte ma nero ngi ful kare wi lu yeda we mo kene fu da ngi nyeta gi bino mala yo wi gi dok pe dok ore ere cha kere kere ti ore ma no cha mo gala e wote kwa mo kere ge a cham ko era imu ko da cham ko ko inene wa mego mo ne no ko era yet way kwanye churro kitiro la ti cham ko por ena megi bonno imagi ti dor ngi we udi meti ore da e baao tar ngi ba pup er gina ke temo ngi gina joma ya yang no ngi ka ke ti nero ni ful ke ti ka te pani la ki sa de matika ngi mego bino la ful ma don ke kwanye wenki onyingo e pani ai nero mo dong te ful ma dog chalam kamano nyige kar ke yene ma tuy ki yene ma ngi ke dong ful mu kan ne ena ke la ke onye ching lo tema
tiene woti murung ngata par pe ngoti pan pe en an ma dit da alu me to ko mor ti la wo pe na undi pa ana ko kini me pan ana ko kini mani fit calpri the way one men diro ni la ke waje ke ti la tien ka mo futie do ko ya ibe la tien ke cher mu men la ruwi Cara jali ne jal mu lo video ni en ma chala cho no pe luar gere rego pian ka ma actually yang ka cho no gi ka rego ke wache in la bot da ko na mir rego da cho mir fufu era ko nyene mo na ibe no beri por ka fu mo na ibe ka rego gen mata ne cho mir po weken mon ji matien charo auto full gini ka dago tika timo ka cheti ngwer der geti ka timo ji mo waterne I konyo ke auto full pm this I want auto full what bo ke lo and then there's also more power ne ke auto ko ne gen ma luora ye ma nuor ma no chuli wajene kita munyu keno kene wajene mon mir po go awal ai ano bene cho ne chal no mir pego gere pego rego culturally kita no te kwere kita no setting ko ne kamo ne kenyo ka pe lao chi japadola pe ki rego di ki ora para wanga do ngiet marama kanon ki gor ke da kamo ne ento ke gor mir kong la remo nancy ti ko amolata ko ki wa eno bene be ento ngeyu eni beri chelo food market ru kila chaka eni piem no iteru kirika ki ora I wote chamne ne bo full mono piki or mabene kero ga raw no chalo chuma we park that but you know nyige bena tie but those are things ma happening and that can be paper ba pe kero mi share to ne kero come that ya no met ma no kete local way mo pe wache don't care itin bede wal ko mo ten lo ka kenye ko wache ndok